asante sana unumoncho muligiro ndizi TV Century ya bene karibu sana ekiro togosanga muna chinse chikabona ni matana no kanda tosene wa Century ya bene ekiro bono togosanga aseli tukeliga ono limanyikane tobuna itukore Jumapili betana ndizi TV yokogana kwa nabuna no pendrete goseseni gwa anene ase chinsa sumuruma ikantubuna egesinga extra karibu sana umoncho muligano sanga muna ncho kwa namuna into ekiro togoseni gwa anene asenga kibunerego umoncho muligiro tobono igona nabana kwaya gase kansemo awo ntogosanga na barobuto ko chikumanya mange tukwana mange ndo chabuna ebisa embirega emwana mbira bikonyagara kweli kweli timatina ningoyo bagirete etengeye ntaitenda range njira biko ganda batro wacha kabya sana DJ datunguriliga nteke triya sakena rai murabuda njira bikonyagara baide habari ya twende vijana twende mgani mimi nampenda asante sana unumoncho muligiria Century ngamu neibono kwa rebi ntona kana toko chaka fungwa kaze yakana toko chakira na kana toko igoraiga ni matobono no gendrete gosenu asefaida jumburgo ndizi TV inyoro murobuli asembe manya kantabuna egesinga extra every Sunday enseyemo yamargoba yakana toko sanga nagotara chikwaye chita singe nchibirono tikamwaliga ni munyakiro bwe kwaya atumanyisemo kiye tore karibu sana buno munyakiro bwe kwaya abego mutende bwe kwaya karibu sana bogote na gochaka igaiga garibono omuligirio ndizi TV anyari kumenyango togosangamo na sefaida y'umuligirio ndizi TV ekanse yene kikurukwa ekwa yene kikurukwa aiganga itole karibu sana asire tariyawo asamarieta njenkorukwa mada kyomto yes ninte omunyakiro gobe kwaye ana ninte ekwaya master iga setore yes muno morai gwa buteba iga setore yakoro kuna Gethsemane Life Church ekanza iteko Gethsemane Life Church egotoka sigona oko ikakienda ko town ikakiendeke otumbe ko magonjoro goika iyo moto mugoika goika oika kiendeke oika kiendeke kona otake otenje go takemera oetwa ikona igorogabo ekaze tele para igoro ko Gethsemane Life Church igobono aigane county ya Nyamira tore okay igekoro goika chense mo chakiendeke go somo gonjoro asa kuna Ngoro kasa asaya kukunga sigona imeye county ya Nyamira yes ekanisa ino yogotoka asakuru kuna sigona asifaida y'umuligire bondizi TV ekwa yendi ya charity ekwa ya takete 2020 emyaka etobono ya elire ngikirate mwa chake ekwa ye ni gona igwote me ya nenga nimbwate ekol meyane yogotera okorangeri hunkorororo nigo natagete kindomo kasogotera inkabaringo ngotera gocha rotikani sawa lakini kena atidika nkabuno murandi abo ikanise ye nigo na igwete meyane ngani mbwate ekol nkaranga kinanya sai kena nga sama sabo nkaro kwa matera amatera kana gocha gwoka ngarenga ngatingo tera ntebweka digatotera mone kwaya nkayunga digato sese ni wa mono ekazanya ya yonse ngoga chake kwaya ngachake kwaya anda kekero mwana gochaka abantu barenga mwachagete kwaye muraria ekwaye nigo twachagete abantu abange sana nigo barenga karma 40 lakini munabona emyoyo kana gocha munabona kwendete gocha abana okemyo yo gocha bana tutigacha abantu abana barange no tatiga ikomi nkorenga bachire ziko no bara lakini bona ba ibaya nire maya gasini anda kengekorera abantu aboroche kurumwachagete abantu abange mukunyagokea twachagete abantu abange omaite une kawaidere eketo chaka safari yeye none tokotora sama minyoko tai bonse bagukura sobu hamo na utoko chaka sobu hamo twenzi akina bagukura niko bagukura barabake nje kora chikone kuna yo mutende we kwaya panta ambage ndretiko kiase kwaya bona bari kokya paka bae
bono asikirite bono nkosabanya sawe tokonya mune kwa yete Gethsemane Life Church togwata na so wamo torokani obwantani atobeka no moya so moyo ekere toje sama sabo na toje practice egeto kendera so bomo harinya sara nyago tokonya. Okay manda kenende ntoka nikumanya igoro yekwaye umurikire natengereta kandi kumanya igoro amange igoro yekwaye amatera yoko baigeri buna yekwaya master yoko yarusi amatera ya arahange mono niko nkonyarusia yani ekera inda sama sabo na linkonyora na kore gusaba na nyara gotera kogocha mono kerenda sama sabo ngoje gusena se kerende na kore gusaba iga kigima na mekonyora gotera gwatire na boga kigima na koreko dinze na nanyora no kuri mina tena ikese kwaya na baikaransia na bateria kita batebana bwata matera ekena bateria kilo monto bwata muntu na orare to gotera achaba egerie otatigaye osumwana ko nanche ko to gotera ko baigeri esa kara bayane ke ukyo korosyo gotera bana na bako banchira baso kwa sege kwa yeye engere bana tama tete tete nyasa. Asante sana tutaragenda tambe ndi ukyo gotera sekwa inche ngotera soprano 2 ogotera kwa rwa semba na kokoro gotera kugwatera Yesu ni wangu mimi nampenda irangotera soprano 2 asogotera ku Yesu ni wangu Yesu ni wangu mimi nampenda Yesu ni wangu mimi nampenda Mwana wa Mungu mimi nampenda Yesu ni wangu mimi nampenda Mungu wa agano mimi nampenda Yesu ni wangu mimi nampenda. Alright asante sana bwatira bungo chanda sore bari bari atsanga mange kolenda sabono gotera konde korwa sensemende studio karatonto gosango mwachu murigiria ne kwaya ya Gethsemane Life Church gotoka wano chinseme chasigona asenseme yega ya kendege imeje kaunti ya Nyamira na butoko sanga amo na boroba matera wa maya matera wa mansuna ra yo torigiria mange na koiwa mange igoro ya matera yekanza DJ tupa kitu Wakati Elisha mfalme wa Wayahudi
Asante sana mwatumurikire bono. Ogotero kujagima togo sanganaye. Azichise chikabono ne kwa yakatsamane live church chinse machiga chakyende ko mwatumurikire lega sigona na utogo sanga amo na urado nyaro mwana kwa yonde bono kurase kwa yega nyaro sanga na bukwana mo naitwe anatumanya mange igoro yego soko ya sekwaya gati yekwaye weka togo sanga ase litokale. Karibu sana madam. Asifida yumuriro ndizi TV na bakatabana kikoro. Yes, ni kikoro kwa. Tengo rukumiri kanyaboke. Miri kanyaboke. Uruwete semani life chat. Na kimiri kambiole. Biyande. Biyora somo nene. Biyande somo nene. Okay. Na kibuwete. Ngiwete biya. Alright, asante sana. Miri kandi kiotera sekwaye. Ntengo tera adi. Also. Karangu ni gotera kondo wansi alito. Kondo wansi we kwaye. Kondo wansi. Bwana Yesu, wewe ndiye Bwana, sifa na utukufu ni zako milele. Yesu, wewe ndiye Bwana, sifa na utukufu ni zako milele. Bwana Yesu, wewe ndiye Bwana, sifa na utukufu ni zako milele. Kantajara kuitana wana ke testa ke terega monchune Ndizi TV. Ikatara kwa testa ke tamura wa mutua ne wana we kote nge karibu sana. Amen. Ndiko sete kwayo. Ekwaye ye. Ya chagete 2020. Ayo manya ndiko sete oro. Nje. Nje na ina sweto 2020 no twarenga se kanisi. Ayo no mongati ya wali bachagete kwayo. Kurosa se kwaye ke kwaye yambuya ke kwaro roro. Ndocho buya. Ege ko gare kanisi tabwati kwaya. Kono okora ngateko gendere. Na kyo buyo bwangusete garatiga pasta mata buna chakirie kwaya na into tomo bwate tomo sire agere to sokia matera ito to ya soki siko torandeli abantu batasinya sae bambu bakomone nje ko kwego kaliko basekwe nje ntongo ego kaliko basekwe ekwaye kerengo tera nande ngangiste ko tera no emwane inkonya orango agate injomo ndo nangechi no muga kone nangechi igongo na gotera nande ko bakanya sae asingi ncharo muya igongo na ko gechi yale ngo ngechi arake Hago gechi yake iko ake iko lakini tena tera amabali yaita iko kana chira ko gechi ya ukumo no chayo ko chako tera njengo na gotera nande gotuma nyumba mwane nande bunere ngariga ngo na gotuma na ke kona ne kona aya kuma na wata nimeona ayo ka yata ujumi no gale umacho muri ya matera na teru mo ko ne ka wisi ko kumizana ko wata na kifo manya iko mugaka ya beri bube ya bero lakini matera na maya ngotera matera maya ko bakanya sai una ko ko kwasta ko tera karo nyombo tiga ye kanisa aya ye kanisa tiga ye kanisa aya motera se kanisa ma ali ya kwasta ko tera na ndare naro raya nengora some buku nyara tera Petro na Yohana bakagenda sekaru chinsa kyanda cyabo tuko bakagenda sekaru bakanyora ligata angeno morangu Petro bagateba titori na kende Saretaria ye Yesu imoko gende Saretaria ye tata imoko gende
Alright. Asante sana. Ekero mwaka kwa jiri anajogotera bono. Bono chiro kuma ni kwa gachigwe. Na kiwa cha gotera. Nche. Amatera na mange mo la gotera. Ya chiri. Akirande ningi yore sai. Ayande ningi yore ose. Ikako chigwata paka kuiba. Ikongotera. Ekera na bwatira gotera. Togotera no mwise kono kurutu. Ngayale. Ombwatesi. Ngayale. Nwari gaiga. Rutu sukagoja. Ombwatesi. Asinge nche biro mwanchu monito kando mutumo moketo kwirana tasanga moko ule rekera gachigwe agotera mangana ajo era lakini amatera gotera na maya amatera maya sana. DJ tupe kitu takando mutumo moketo kwirana tasanga moko Ndizi TV owansu womo DJ tupe kitu. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Sina azikinuka kinyo na wateule wa Mungu, Bwana ushuka mwenyewe na
Asante sana unomwancho muri Ndizi TV sinchirenga bune ibono amaterama ya materama nsubon tugendete konyora sentunde ya kabiri karibu sana mwancho muri bono gendera tubwate wetene semeria a Facebook Ndizi TV News the Digital na boy gobono semeria YouTube na Ndizi TV na bawali motengarete TV ya uchinse chigobono bakurika ujumbe gwetase namba yese mwesa era screen ya wono mwancho muri gono tena kyobate kwaye na ndake nkyora gani kumanya igoro ye kwaye te mwargani mwana kwayo ndabana sengencho yebiro ri bona sangamo na intwe enetomanya mange ekratore ya masemo kurase kanisa ya Getsamane live charge kutoka chinse mchasi gona senseme ya Kiedege imeje county ya Nyamira. Madam karibu sana Sefaida Yumu Ndizi TV na mkotela na kiokoro madam. Kwa machina sama lete ngoro Violet Nyanjoka. Kwa hiyo wataka kuandika Swahili? Anataka kuandika Swahili? Kwa machina anaitwa Violet Nyanjoka. Violet Nyanjoka. Hiyo ni jina ya kuzaliwa huko nyumbani. Huko nyumbani ni wapi? Huko Nyamira North Mugirango. Nyamira North Mugirango. Hapa nyumbani Kisii. Sasa hapa mahali naisia. Ninaitwa Kerubo. Mari unaisi unaitwa Kerubo? Hapa mali mearawa. Mari unaarawa? Naitwa Kerubo. Unaitwa Kerubo? Na kuna wengine tu. Naitwa Nyangondi. Tena tu Nyangondi? Naitwa Nyangondi tena? Hiyo ndio sasa wanajua sana. Mwenye ananitazama kwa video. Najua kuna wengine wajue hiyo chini huko kwetu. Wanajua sasa wajue. Sasa wajue. Na wajue umefika kwa TV. Wajue sasa. Umekuja kwa TV. Nimeingia. Tunakuja na TV. Bisho. Asante sana. Asante. Uko na kuku nyakati changa? Uko kwako? Mimi ndio. Umekuja kuku nyakati changa? Asante sana mwacho mlikini bono. Asante ya wera. Andake ndo wasweta sekwaya. Sweta sekwaya yeye. 2021. Umwaka uyo etaiga. Umwaka uyo ete. Ngikia kumusete mpaka kwa sasa sekwaya. Ekwaye ndo kia ngusete no onde pata se kanisa. To chagete kanisa yeye. Lakini kwa kiako cha kata so itikwaya. Kali tu chagete. Tu arenge birere umanyete. Nono mwana ga kuiborwa. Igaro morere. Ungonya gokinale. Ai bono ngikia ko to muyamba ko ratigo so sekwaya. Inje ndo kia ngeto moyo. Bono pastor to pastor mata. Na watu wetu moyo sana. Na lengo moteli sana moteli ule. Bona akatoa moyo tukasua sekwaya. Bono. Igongi kilikuwa gokeiri kulikuwa kaseta sekwaya ikabona. Njeri ndo ngenda tekwa gokeria. Ase nje kurumaga njara tu achaire. Na njara tu akarigera igwe. Bono no ine kalise mwinagu. Nekine ngento kire mwinagu. Ekarige gochugweta ge kokungeta renge kogwera. No baga tutebire. Bono rende kere pastor itachi gocha. Akatuwa matera. Okaigubuya. Iyo kiwa tena sekwaya. Tema tera soprano. Tere gotenda kodo wenzi soprano. Kondo wenzi. Nanda momoe paka. Aya. Kondo wenzi ya kodo kwaya. Aba nindu wate dikuba? Pole. Bone toko era unesere. Toka na unesere. Aria se akora sabato ntigira. No toko. Toka nda unesere. O abudiwe Yesu milele na milele. Amina. Yesu milele na milele. Amina. O abudiwe Yesu milele na milele. Amina. Yesu milele na milele. Amina. Wananji wako abudu milele na milele. Amina. Abudiwe Yesu. Abatero kuno no we kwayo usino kwa watera. Yakorasi. Okoro we kwaya. Ngora gabu. Ngora. Na gogoro kwa. Wabudiwe Yesu. Wabudiwe. Pija tupe kitu kwanza sikiene kimozo. Murigiro ntosuka uigweta na tuacha kirego musibati uri na bakari kujunga baba eyeronete ngo kabisa eyeronete ngo ya
Yesu. Yerone tengo. Abarendo machaka. Tengo ya Yesu. Ekera twagoteka. Twagoteka sibalimo. Lakini sibalimo cha Yesu. Cha Yesu kabisa. Cha Yesu. Akabwata birecha. Akamuninga ninga ninga. Agakete agatuguta. Wachumuriga na mwana kugenda igo. Andake kwa musiro ndogoche kwae. Ngonya kumusatura abantu. Ayo manyana kwa retironde. Arotinde tingeneri. Mugaka. Kumugaka na chatoreke. Na chatoreke. Tara toreka. Pado. Oma itaba gaka naba. Komuno manyete nae. Ya di manyete. Ya mbali ba. Oh manya. Ya na. Haba kongo bale. Aba kongo soko tora kirende. Ekere ya sara mukwere ndimo. Na toreke. Na chatoreke. Ayakara ko ose ruliande bekara mugosera mate na ko tekara ko ose na kyo ngora. Anje patana matera singe chonde me ya Yesu. Tinda tikomwekana. Ayo hotel kara ko ose. Senga jana na matinde timwera nari. Ayo na ko ose ko chakana ki gendenki yo. Genge yo kara to sinya. Wadra ungo jano macho mari ya sore. Aka to sangam nae. Karo kwa mo ose na mata na gendenki yo. Mo ekaro ko iguna gendenki yo mugaka igo tene no na to ko mo gosa tari mangana. Ono macho mari ko tara konde ya century ya ko sekanza ya Gethsemane Church Life Church jinsi ya sigona imenye kaunti ya Nyamira jinsi ya chake ndege no to sawa tarambara tu hakuna asini niga to kanyara century ya to kwirana to ganda ko sanga manga witira Ndizi TV obwansu bwo mugusi tupe kitu century ya bene. Mwabudiwe Yesu
bonoga yarara maana netengo tari wasa bimo jomo ligere no tengere tagari watna ki ndokora tokore ga wo sa tagendre tagendre kigaba sai mwada walakanya gara kuliko no ma gari ndo che bwode tari mangara ndo walika mwira tejo mwana ko yanda singi chinsa eli bono ndo chiro na biachiro mwanjo muligere bono wacha nipate mwana kwa mwingine karibu sana madam. Asante. Asi faida yo muligere twana kikorwa za Maria tangoro kusara mora iganinga naga kanisa yeito yes sema new life yes toreime abagima kigima sara mora ndi ukihotera sekwa halito tera kondo wanzi halito Mwatie Yesu ataware mwatie Yesu ataware maishani mwako ataware Yesu ataware mwatie Yesu ataware maishani mwako mwatie Yesu ataware kwa nyumba yako mwatie Yesu ataware maishani mwako ataware Yesu ataware mwatie Yesu ataware maishani mwako ataware. Asante sana mwachie Yesu ataware bali mwate bana bono mugaka ko bomanya mwachie Yesu ataware ndi mwaka wa Muronge karibu sana. Asante. Ngiora semi umuntu no risko igoro yo bya kwa hani ngomo semiga ekera soire mwatata nyasa akumuigorere mirangu amuigorera ari asabwatire erinde nyasa akore bikone meyaye anyareka gotera ometa matera gocha kero kunya gusaba kero ri sikari onyo tori gusaba matera taya gocha igo go ikombo sabe na ndo soime mwatata une kwa ndi mugocha maumerana na ndeka imukomerana ekwa yangumerana tori ritiko ya chuma mosi na kero to bangina na botoko chagatia asama sabaro etore kera rituko togocha kumurange rituko ase rituko Jumamosi sanga imukomerana Jumamosi togocha gaiga saa 3 mbali ba masabo twakora pa saa 6 saa 7 twagendere kwa ya saa 8 twakora saa 10. Asante sana tena rumwana ko anda singa ne moyo mwerja singa cyura na bya chirimo cyo murigerya tena rumwana ko yo mo eri bono ne ratebe ngane yo mweryo anda kegoro yo yo kwa ya tinda go tika maiga ndugu yangu karibu sana biole biamono sana no ma toko yongeza rigete akeigo oba tengeza rigete ima to tenga tenga boge kaboge all right watero ikata tenga boge kabya amen asante sana na cyokoro kwa sefaida yo murigero ndizito asamari tangoro ku James Mayaka assistant pastor we kanise na assistant pastor ninje ngosira pastor Mata Kurusi ndio kiyogotera nje ngotera mali yogotera na mange lakini mosi ngotera sop soprano kunde gotera kondo wanzi sop Yesu ni wangu mimi nampenda. Nitali sop kaki. Kotalso sop la besa mongotera. Irango ndare lyo giriria wali nyene. Yesu ni wangu mimi nampenda. Yesu ni wangu mimi nampenda. Asante sana andaka so muntu gotaka ko so ase kwa yeye ngikeria bwendere takore na nengiria ta bwendere tiakore egentege tangani go iko nyasali baga ilibaga senye to ko banga ibika nyasata yume yago we ko wanje nyasaya so yume yago pero kwa muigore kwa nchire nyasaya so yume yago na bago ku manurira okoroke bintu bwente gokora asama chikari mubwate kwa ya muntu mugera nanje bona so kwa ya riyo ko mubwate bitango gite bikora agira tara so kwa ya direct egentege tangani to chingo bandu na mune mostly kwa ya na botore praise and worship bado lazima ngocha zote tunajitakaza mbele za Mungu ngocha sobo soma na tuwera kabisa tuitie vyeito masaba ngotoka tore wiki ngo ikabe no muntu bwerwete gukora igasi nyasaye gukora mupima tore twarana umuntu na maene ne ruwete gukora igasi nyasaye ntaja ko musigo alright amen andake asenge jeze chiachire ndagete bono ni maite mubwate timu yakora praise and worship ande mubwate wakatara praise tata mubeke bitiringi yakagipsa elinde togo chigokora ndiko bono gateroko tata tutware praise kurumega iga bono yariganie timu irete nete byombo mutobekere praise na umugutumye pini ire gabo mutobekere praise togote twende kazi tuachirie praise mambo mbaya amaterali ngo batwekera boniga kuni kwaye amaterali ngali mwasokire 8 nali mwabekire chimecha gose bado tubeke ronsi nyasa togo yakini bono nturanya beka YouTube komo tobegete YouTube for now andake orioragania amatera ya sali mwabekire YouTube so kuri mwabekire YouTube na kiara enda YouTube na kiakuri ipaka nyora matera egentege tangani owoswa YouTube lika Getsemane Life Church Life Church Yesu ni wangu kero kwa
Yesu atawale. Yesu atawale. Naboko nyoro gotera kuri gabwe. Nabokora kabisa chibijane chingia. Ayande kunyabeka tori very soon. Alright. Tuko kwenda so muchoko. Lakini most yegente kenene chisidi cheto jesire gosoka bwango iga. To chireta tutangaze mna chibu mu chinyoro. Asante sana. Ndocho mcheza vyombo amekuwa tayari. Iko no tima tina etimu iliye koira mangana praise nta somo so praise nta tenge no monte microphone yende nda tenge ngo ringo microphone umonchi muligiri bono ukora togoche kidogo tu DJ wele tayari kidogo tu tunamaliza umonchi muligiri wambye mwana soko sora go tengera Ndizi TV anasoma rubega sing extra tata kwa nasema ende bono tonyore praise nko mkuru wa kanisa ya Getsamani live church umonchi muligiri yo gutose mu cyasi go neme ya Kendege county ya Nyamira walitosanga so bomo byamano litera ngoro ko top ranking presenter vini ya mase mkuru wa Ndizi TV obwansubu mu gustanda sema ende bono tonyore ebyombo kaiba wana vyombo tuchezea kitu tupate praise. Karibu sana, usiende mbali. Tumana ninga kende Jumapili ngoja naende asumuru rubega sing extra tosuka tupe kitu mcheza vitu. Hallelujah, 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 hallelujah.